Die diplomatische Delegation vu Washington ass Brett fir beneits op Islamabad a Pakistan ze reesen, fir Verhandlungen, die am Krisch géint Iran zwénger Wafferau solle féieren. Déi vun Teheran huet nach net offiziell konfirméiert, well d'USA ëmmer irane Schefe blockéieren. Ihr is sech och nachemol ze summen hun dëch setzt, well den e Kaderakkor gesinn so e Sprecher vun Iran. De Petzberz mat den neizten Entwicklungen am Nahen Osten an andere Norrichten aus dem Ausland. Beid Seiten schwätzen Misstrauen und dat zum Feind besteht, aber auch, dass der nedische Pragmatismus do wir am verstehsten mich von den Verhandlungen. Washington grad wie Teheran, wo Rotlinnen an denen Gespräch hat. Stroß von Hormuz bleibt unter der Kontrolle von den Iraner, die Santa Mitternacht just chinesisch an ein indisch Schiff durchführgelos hun. Teheran deit Konsensbereitschaft und mit bestimmt keine Möglichkeit, ob inakzeptable Konditionen Kompromisse anzugehen. An engem Tweet hueten Donald Trump weitere Attacken op iranisch Energieinfrastrukturen a Bricken ugekënnecht, fir de Fall, dats kein Akkor fond géif. D'Wafferauer Libanon ass fragil Dawunner, die zréck ginn, gi sich bewusst, dass viel Zivilinfrastrukture mutwillig zersteiert goufe bei den israelsche Bombardementer. Ech gedurcht ich géif zréckkommen am engem Bäckereierem opmacher méet gëtt keng Bäckereiier ken doheem méi. Ech wost net wéi d'Situatioun wie. Ech hat gedurcht d'aus wie net direkt getraff ginn. Lo ass neich mi do, keng Fënstre méi, keng Geschäft méi a keng Schluftzimmer méi. Die zengdeich Wafferau, die de 16. April desideiert goufen, zwingen Israel net sech aus dem Süde vu Libanon zréck ze zeien. Tel Aviv hält den Amment 8% vum libanesischen Territoire besat. Beim Amoklav am Süde vu Kiew an der Ukraine gëcht, da sinn op manst 6 Personen em Lewe kommen. Der 50-jährige Mann aus dem Quartier hat ugefangen op einer Awohner zu chassen an hat dënno an engem Supermarché Geisle geholl. 14 Personen wiere blesséiert dorënner och ebouf vun 12 Joer. Iwer dem presumierten Täter seg Motive ass neicht öffentlich bekannte gouf en vun der Polizer schoss an dem Prokureur no wiere gebiertig vu Moskau an het Firdrun am separatistischen Donetsk gelieft. An Österreich an an Tschechien warnen d'Autoritéite fir Urategëft a Puppelschersbrei vun der Mark-Hip. Wat fir eng Quantitéiten vun den manipulierte Portionen am Ëmlaf sinn ass net bekannt. Den deitsche Produzent huet mittlerweile alle gut Pyreen zréckgezunn an d'Police huet eng Enquête lancéiert. Bei engem halfe Marathon zu Beijinger China ho Roboter labber die mënschlech Lefer iwwerholl an Parallelkurs op ihrer egener Spur haushéich gewonnen. De séiersten hat Distanz a 50 Minuten a 26 Sekunde gepackt. Vill verschiedene Konstrukteuren wurden de Per an Kurs wurden Test fir hi individuell Performancen. An hirem Westier huet en méiglechweis och vill manner streng Gericht.